Hello, jojono no ngenge phungkam nge tini norok nugui mankana tini norok blai comment khaikya je 50% agni birni tei kisa sadi te explain khaidi hinai ngenge tini ok video nong na ang nong doubt clear khainai ngenge norok okong no khnawoi norok bkhao santi mana nei kha khayo pujan chim paithak jora naidi nga ang hope khayo o video kom se kom 100 ni te sai bisi like phayan hinai buin thani to buin channel to 100 like to onek easy but an bangai nga 100 like mana ni bahut hard nga kha khayo this time 100 ni sai for like mana nai te share mana te views phayan ni kha khayo tam ni nong na ko mani te nong ni je comment di mani omon ti sam bitu khayo nga norok sapu khen ni kha khayo khana de agnibir je 50% thik no omo to notification ohor ka noro bojo to nok pai kya hera je 50% bufun chimi lagung nai mane bufun chimi star nai 2026 ni chimi dang nai ngangke na 2027 kete kaisa tripurawa agnibir busuk to tripurawa 50% pro butika seat na nai ngangke ang puila sana musuma khamose je tripura ni je SSC candidate rong no norok je agnibir tei asuk ten chonana ni kuno thanani kokrui tamni ga tripurawa agnibir onek kom ang sairu ngete kaisa je agnibir ni borok nongni vacancy busuk nanai hera na tripurawa sa agnibir kis kai nong vacancy busuk thanai ba ngete kisa nok te kisa se kosto khainau te kisa kosto khaiye ngangke tabu te kisa competition dong sinai tamni ngangke bisi tabu to kani kisa ro agnibir phairika ga agnibir phai gangke nongni te kisa card of thangi mano but ang sana musuma khamo so video je khnai tongnai boss mi sai mana kintu skip khai gangke kani kisa skip khai gangka ulo ano comment nang nungya ta khai ang reply ria je video te nang nungya comment khai gangka ang nok nugui mana ang reply ria ta video je saja kono ko gana sing gangka ang reply ria tamni ka ang nugru te reply ria to norok jol jakhan tong tamni ga je pro video nai jeni sawa afro norok 5 second 5 minute churu se kam ka nai mi angka agnibir tripurawa onek kom nang bar bar sai to ngke je mo agnibir 2026 so borok no rezaya saimaka 27 ni simisi start khainai amo kaisa nong bokhoro muito khaina rani nganarok one soma khana tam khai 2022 ni simisi agnibir to start ngo ka tabu ko 4 bosor ya ko 2027 ni simisi bong no lagu khaijangai nong ni SSC GDO bujika ngke te kaisa ang sanam jongo je SSC GD candidate rok norong ni comment ang nugui tongo but nong comment eklogi reply rinai on bai bonong nasingo video no bo tamni ga je pro phayo apro nong nugui thangana tamni ga jora krei je nong comment wa ang bujuo video khaidi hinai gamonte ang video khaina banga onek try khaito an chana musuma khamose nang agnibir ra phaitong tam phaitong amono nang tana sikdi mini focus nang SSC GDO bai ga job manani norok khandi pori maka kom gangke mana se musung jago ana sakai sada yang norok kisa kam ke pori na ba agni beti sipan 50% pani seat phaito am kono ko gya nini ji sak 60% ba 60% ya 65 plus mark not langdi SSC GDO no ke ba atkiri narak mai am kaisa guarantee di sau selang hangke bridong ni gangke buirak to moni to sem se buirong ta agni bit bokre ke buirong ni norok buji khana buirok nong kon tension ana kre ngangke celarong ni bangai yang sawo celarong bangai ba amon sana musongo tripurawa je agnibir asa kre etira ang video te kaisi nong na sanai je onek borok running go mane running ke bohok sawo hai sawo ne kade running bunyo nu kangke khachi kmani easy hanya ma tongo running go kisa kaham sa mungsadi te diet maintain khai diet bahai maintain khaina nga moso yok mu kisa kom jadi nga angke samani system change ta khai je tak sai tong am tin jadi tang khaina cheran chimi sai themen omon jadi kunungya nga o jaga o kisa dry food omo add khaina ni try khai phung ro sana try khai badam je o tam jigamu je somu chaman banam omono chadi omo sa hangke nong te kisa stamina bai na omo ang bar bar sai tong kajurok saimi apano badam phano somoi chadi phung bai chadi go ngangke banani logi kaju sana try khai kaju kisa sai ma chawo yang hai kismis chadi energy teisa phainai ngangke je running pro bohok sajanai rong ni ngangke
Bertiga bohong sajak enggak dia bohong tolong tani sinong saya mana mang dokter bayar asal kan bohong sama nih bohong sajak enggak kita sit up exercise kayaknya try kayak bohong lagi na bang tam nih guys yang je kono samung kayaknya enggak bohong sih panang do kok sapa nanya sini bohong sih kerang yo je kono samung pusapan pulapan soton deh bohong kono nang yo dan orang buji karena asal no ini video final nong nih bang ya komen nih tawan ada nong bang ini video kayak tongo kalau video jadi 150 100 nih upper like tini bising payang kan kanani bising nong ni je comment reply dinai tini video asung no hambai